आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam Nganthoi na pau pazari ahan bada maru oiba pau Cookies in Mizo Kanglup ki lawrok kumay kut ngasi pangthokli Manipur da ngarang miyoy humpuhumdoy naw na COVID-19 positive oikhibaga loina na positive oibagi sang sa da 3.8 ni Lebaki oina COVID vaccine dose ko ti sama supna taruk la kuntra mari hena kapkhre amasong Pradhan Mantri Narendra Modi COP 26 mifam yauna na bagidamak ngarang namidang United Kingdom gi Glasgow da thungkhre Leibak sida COVID ki vaccine dose ko ti sama yauna kapa ngamnabagi lambida khumangyang na sangsili pandamasi phangnabagi damakkan na hona biriba doctor nurse amasong hiramasiga mari lenaba miyoy khudingmakpu akasbani naikai khumnaba uchari COVID-19 gi lantheng asi loidribana miyamna laichat asidagi kumthokpa tawbiganu vaccine kapa yaraba mipum khudingmakna yariba makhai thona vaccine kapthokpiyu atopa miyoy sing vaccine kapada sumateng pangbiyu harau kumegi matam lakpasida sambaniom ahum asinga na satpinaba haijari face mask upiyu Foot taruki social distancing thambiyu maimit amadi khutsa sengna hamdokpiyu COVID-19 ga mari lena ba ipaw singgidamak national helpline number sing 011239788046 amasung 1075 ta aduga raijagi helpline number na 0385241168 amasung 1800345381 ta phone tawbiyu hauzik mapung oiba paw Cookies in Mizo Kanglup ki lawrok kumay kut Satnabi amasung haraw tayambaga loina na ngasi pangthokli mapung oiba thorom state level kut committee na sinduna Imphal gi Cookie in da COVID-19 gi sana kanglon ga loina na pangthokani kut kumay na lakpada Rajapal Mukhyamantri amasung lusingba kaya na yaifa paujel piri maki paujel da Rajapal la Ganesan na hai kumay asina santi nungsi sanaba amata oibagi wakhalon adu utli tongan ba jati kangbusing na kumay asida saruk yaduna amata oibagi paujel sandokli Kut kumay na lakpada raja sida amata oiba saukhatpa purakpa oirasanu hairi Mukhyamantri N Biren namhaki paujel da hai kumay asina dharma gi khenaba thamdana jati kanglup singi marakta amata oibagi wakhalon sagalakli kumay asina raja sida leiriba jati kanglup singi marakta nungsi sanaba amata oiba amasung masen manang oibagi wakhalon purakpa oirasanu mahaki paujel da Manipur Vidhan Sabha gi adaksa Yumnam Khemsan na hai kumay asigi maru oiba pandamdi Law lokpa loisilakpa amasung mahimarong marang kaina pibibagi damak mapubu thagatpa kumayni numit asina lakpada nungayay phaba puraklasanu hairi Works Mantri Thongam Biswajit Forest Mantri Awangbo Niyumai Consumer Affairs Mantri T.A. Saitabarta Law Singu Mantri Oinam Lukhoina Singbana yaifa paujel pirakli Imphal East ki Arapti Lilong Mapal Kangjaibungda nauna saba mini sports gallery hauzik ngahaki mamangda Mukhyamantri Nongthombam Biren na sangakhre thorom aduda MLA Lorembam Rameswar susaruk yakhi Manipur da ngarang puna sample 1,734 test tawbagi manungda miyoy humdoi nauna COVID-19 positive oire positive oibagi sang sa da 3.8 ni laisada sida miyoy ama laikhide raijagi COVID-19 command control room na thokpa cherol amada hai Manipur da COVID-19 dagi naba pharakbagi sang sa da 93.9 yaure raija sigi oina puna miyoy lak 13,338 COVID-19 positive oibagi manungda Naba Fakiba Punba Masing Lak Tarani Lising Matsama Subna Ani Sukre, Hauzik Active Case Masing, Satre Subna Nipan Lady. Nauna Lake Dabamio Edusurasan Purzilla Dagini, Masi Taraga Hauzik Pawada Siba Punba Masing Lising Matsamapan Kunmatoi Sure, Hauzik Pawada Positive Weba Punba Masing Lak Amalising Kulumdoi Satre Kuntramatoi Sure. Raizagi Haxel Bivak Nahai, Hauzik Pawada Raija Sida Punamio Lak Taramapan Lising Humdoi Sanipan Kuntrahumdoi COVID ki vaccine Kapkre, Masigi Manungda, Lak 13,937 na hanba dos aduga ani suba dos kap khiba masingna lak 8,13,938 sure Raijagi Forest Vibhag lingkhakibagi marfutara suba mapo kumon thorom hauzik pangthokli Vibhag asina sinduna Imphal gi sanjen thongda leiba Forest Head Office Complex ta pangthokpa thorom aduda Forest Environment amasung Climate Change ki Mantri Sri Awangbo Niyumai amasung Forest Vibhag ki Principal Chief Conservator Dr. A.K. Joshi saruk yari CPIM gi 18 suba Manipur State Conference mamang thagi kuntra da Imphal da pangthokre mifam aduna Sri Khetri Mayum Santabu amuk hanna Manipur State Committee gi Secretary khankhe mifam aduna member mangana saba Secretariat Committee amsung member mari leiba Control Commission su khankhi
ताबीरिबा पाव असे आकाशवाणी इम्फालदगिनी लेबाक सिदा कोविड वैक्सीन कापगी थबक खुमांग यांगना चंगसिनबगा लोइनना हौजिक फावबदा वैक्सीन डोज को 30.3 हेना कापख्रे अहानबा डोज की ओइना टीका कापगी थबक असि पुन्ना कोटी 73.58 कापा ngamखि अनिसुबा डोज की ओइना वैक्सीन डोज को 39.35 कापखि लेबाक सिनबा थुंगना वैक्सीन कापगी खोंजंग असिदा केंद्रना राज्यसिंग अमसुंग यूनियन टेरिटोरीसिंगदा कोविड वैक्सीन लेमना पीदुना तेंगबांग पीखि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नुमित निनी की यूनाइटेड किंगडम की खोंगसत की दमक ngarang numitang thongkhre मा की खोंगसत असिदा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 23 सुबा मिफमदा सरुक यागनी श्री मोदी न ग्लासगो दे हेक थुंगबगा मफम अदुदा लेरिबा भारत मचा सिंगना हराउ तयामना ओखी COP 26 की अवांग बथाकी ngasi amasung hayeng pangthokadoriba mifam asida malemgi luchingba kaya saruk yagadawri mifam manungda प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ऑस्ट्रेलिया अमसुंग यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री सिंगसु तोंगान तोंगाना उनगदौरी रोम द चथरखिबा G20 मिफम ngarang लोइसिनख्रे G20 द यावरिबा लेबाक सिंगी मेंबर सिंगना तोंगान तोंगान बहिरम कयादा अमता ओइना समिननबगी दमक याना वारोल कया सही तौनख्रे मदुगी मनुंगदा लेबाक अमगा कोविड वैक्सीन की तेंगबांग पिनबा WHO बु हेना मपांगल कनखरहंदुना मालेमगी ओइना वैक्सीन कापगी थबक सिदा खुमांग यांगना संगसिनहनबा हाइबा वाफम असि यावरी रोमदा केंद्र की मंत्री शेरपा पीयूष गोयल न पाउमिसिंगदा हाई G20 रोम मिफमना किनिंगाई ओइरबा कोविड-19 थेंगनबा सेल थुमगी लमदा अवनबा पुरकनबा होटनबा हक्सेल शिक्षा टूरिज्म अमसुंग हौजिक ओइरकलिबा महौसागी खल कायरकलिबा सिगी मतंगदसु पुन्ना सरुक यामिनबा हाइना यानखि मांगना हाई G20 ना लेबाक मसेल की मरकता सेल थुम अमसुंग टेक्नोलॉजी की ओइबा तेंगबांग पिनबा हाइनासु यानखि ममांग थागी कुंथ्रादा पांगथोखिबा अवांग नोंपोक लमदमगी विधानसभा केंद्र मापनगी मरककी मिखलगी भोट मसिंग थीननबा सेम साबा लोइरे भोट मसिंग हयेंग थीगनी मरककी मिखल पांगथोखिबा राज्यसिंग अदुदी असमदा विधानसभा केंद्र 5 मेघालयदा विधानसभा सीट 3 अदुगा मिजोरामदा विधानसभा सीट 1 मेघालयगी ओइना भोट मसिंग थीबगी थबक सिलोंग अमसुंग तुरादा पांगथोकनी भोट मसिंग थीफम अदुदा सेक्यूरिटी की अकनबा सेक्शन थोरांग लौखटले मिजोराम की सीट अमखक्तदा पांगथोखिबा मरकी मिखल अदुदा बोथादबगी चांग सादा 38.25 यौखि असम की विधानसभा सीट 5 की मिखल पांगथोखिबा केंद्र सिंह अदुदी भवानीपुर तमुलपुर गोसाईगांव थोरा अमसुंग मारियानी विधानसभा केंद्रनी मिखल अदुदा पुन्ना येंगबदा सादा 39.30 की चांगदा बोथादनखि केंद्र की कोऑपरेटिव मंत्री अमित शाह ना हाइरी लेबाक असिगी सेल थुमगी फिभम $1 ट्रिलियन 5 यौहनबदा कोऑपरेटिव ना सौब थौदांग लौरी गुजरात अमूल डेरी लिंखतखिबगी 75 सुबा पालन थरोमदा वांगांगबदा श्री शाहना हाई भारत पु मसामरोमदोम लेप्सबा ngamhannaba honabada कोऑपरेटिव के सौब थौदांग लई मसिगी मंगलान असिंग मंफावना हन्नबा लंबी अमा एखोय पुन्ना यादमिन्नगदबनी मांगना हाई मियामना करिगुंबा अमगी मरमदा यानिंगदबा फोंदोक्तना खोंजंग जंगसिनबना समस्या क्या को हन्नबगी पाम्बैनी मदुना समस्या सागतनबा नत्ते गुजरात लौमिसिंगना जंगसिनखिबा खोंजंगना कोऑपरेटिव की इहौ सागतनबगी असौबा मरम अमा ओइखि कनागुंबना करिगुंबा हिरम अमगिदमक असुंबा माइकैदा संगसिलकपा खोंजंगना मियामगी इहौ ओहेंदुना अपुनबगी शक्ति लाखल्ली अमदी सरकार की हिमाय सुमहनबदा असौबा मतेंग ओइरी केंद्र सरकार दगी लुपा कोटी 5,000 की तेंगबांग पीगदबा अनौबा डेरी की स्कीम अमसु श्री शाहना ngarang हौदोखि लोइसेलकपदा कोविड-19 दगी ngakthoknaba फेस मास्क उपा फुट 6 लापनना लैबा खुसा अमदी माइमी 3 तनाना थंबा हाइबा असंबा थौंग अहुम सिंगांगना चटपिनबा अमुक हना निंगसिंगजरी अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक हना कुकी सिन मिजो कांगलुप की लौरो कुमै कुट ngasi पांगथोकली मणिपुर दंगरांग मियोय 64 कोविड-19 पॉजिटिव ओइखिबगा लोइनना पॉजिटिव ओइबगी चांग 4.8 नि लेबाकी ओइना कोविड वैक्सीन डोज को 30.3 हेना कापख्रे अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP 26 मिफम याउननबगीदमक ngarang numidang यूनाइटेड किंगडम की ग्लासगोदा थोंख्रे पाउ लोइजरे